Nalazimo se u Hvaru, s nama je doktorica Mirela. Povod za ovaj razgovor je što je gospođa Mirela namjestila atlas. Kako ste vi došli do Vladimira Tomljenovića, s obzirom da vi niste stanovnik Hrvatske? Pa moja jedna prijateljica je imala problema sa migrenama, sa kralježnicom, imala je malo skolioze i mnogo toga, nije mogla da spava i ja sam je vidjela poslije 6 mjeseci i vidim da je u redu. Ja pitam šta se desilo s tobom, izgledaš mi bolje, mlađe, pune energije i onda mi je ona objasnila šta je napravila taj Atlas Profilax i da je to jako koristilo i njoj i njenom mužu i ćerki i njenim prijateljima i tako da sam ja onda sa svojom ćerkom i sa svojim mužem otišla u Split i napravila to isto. A samo da napomenem da moj muž je imao mnogo problema sa kralježnicom i da već sada, poslije mjesec dana, osjeća da mu je bolje. I ja sam imala problema sa zagriz, nije mi baš bilo dobro sa zubima i sad osjećam da se tu nešto pomjera i ja mislim da će to biti u redu. Vrlo sam pozitivna što se toga tiče. A gdje vi inače živite? Ja živim u Londonu i radim u Londonu, već sam 23 godine tamo. Imam ćerku od 18 godina i moj muž je Englez i svi tamo živimo, ali smo svako ljeto ovdje u Hvaru. Je li on pobornik načina života na koji vi živite, znači zdravog načina života? Naravno, već kad smo se upoznali, on je već tada bio na makrobiotskoj ishrani, a ja sam već oko 25 godina na makrobiotskoj ishrani. Mnogi liječnici su protiv makrobiotike, protiv namještanja atlasa, zato što to još nije priznato od službene medicine. Vi kao liječnica, kako vi doživljavate to sukob, mogli bi reći, ili razlaz u između liječnika i pripadnika alternative? Tako u Hrvatskoj? Da, kao čovjek ja sam otvorena za mnoge stvari koje, ako mislim da bi mogle da pomognu, zašto da ne probam. Sad, neke su u redu, neke nisu, ali kad sam krenula sa makrobiotikom, to je meni promijenilo potpuno moj život. I dalo mi je novu energiju, novu snagu i poslije toga uvijek sam se osjećala dobro. I dobro, mi starimo, sad 20 godina starija, ali ja mislim da energiju koju sam imala tada, da mi se nije baš nešto puno izgubila. Vi meni sad izgledate kao djevojčica. Hvala lijepa. Sjetičanu kosi, a ne smijem pitati koliko imate godina. Ne mogu odrediti. Mislim da smo tu negdje, a možda i griješim. Kad se pređe 40. godina, ja mislim da onda bolje da se ne govori. Onda sam dobro rekla da smo tu negdje. Da. A ovo je cvjetić jedino u Hvaru. Aha, znači nema ga u Engleskoj. U Engleskoj, kad sam na klinici, ja mislim da je malo previše cvjetić, ali tu cvijeće je u stvari neka želja za boljim životom i razigranost i sreća. Gdje je vama bolje? U Londonu ili na Hvaru? Ja jako volim Hvar i meni Hvar predstavlja slobodu, sreću, slobodu mišljenja, svega, ljepotu. A u Londonu također imam jednu drugu slobodu, to je slobodu obrazovanja, da mogu da radim i da studiram ono što ja želim. Tako da svaki put kad nešto novo naučim, čini mi se kao da ništa ne znam. Jer to je tako jedan kao ocean znanja da toliko toga ima da mi trebamo da izgrađujemo i znamo da koliko god se mi trudili, to je uvijek jedan mali atom u tom universu. Tako da u tom Londonu ja mogu da gradim taj svoj mali univers na način na koji ja želim. Kad sam vas zvala da se dogovorimo za ovo, vi ste stalno govorili ja radim, a na odmoru ste. Znači vi radite i dok ste na Hvaru i recite nam točno s čim se bavite. Baš onako objasnite. Da, ja radim kad sam na Hvaru na telefon, mene pacijenti zovu i telefonom se čujemo svaki dan. Tako da ja se ne sjećam da sam
skoro imala jedan dan da nisam radila, ali to mi uopće ne pada teško jer u ovoj ljepoti sve je lako. A bavim se psihoterapijom, kliničkom hipnoterapijom, NLP, to je Neuro-Linguistic Programming, kako transformirati negativne misli i emocije u pozitivne, tako što pričamo. TFT, Thoughtful Therapy, tapkanje na meridijanima i onda mijenjate također informaciju u mozgu i mozak vam daje suprotno od negativnog, znači pozitivno. Tako bavim se dijetama, nutrition, akupunkturom i tako. Dok ste tu na Hvaru ili radite tapkanje? Ili radite i uživo s ljudima na Hvaru, s našim ljudima? Ne radim s našim ljudima, ali objašnjavam pacijentima recimo šta da rade, kako da rade, ali uglavnom ih prvo vidim i oni se upoznaju sa načinom mog rada i onda mi nastavljamo tako na telefon. A zovu me pacijenti, inače kad sam u Londonu imam pacijenata iz 12 zemalja koji me zovu i tako da... Znači naši ljudi koji žele? Ne, nisu naši ljudi. Ali i naši koji žele mogu? Mogu, naravno, ali to bi mi bilo drago. Ali eto za sada, pošto je to u Londonu, tako da je to grad sa puno nacija i ljudi, onda mi je tako se desi da mi dođu i onda mi se nastavljamo tako, oni se vrate u svoju zemlju i mi nastavljamo na telefon. A mene zanima, evo, s obzirom da smo mi ipak se našli zbog Atlasa, jeste li vi u Londonu već čuli za Atlas? Ne, nisam, ali sam našla da imaju 2 terapeuta koji rade u Londonu to i vrlo su busy, vrlo su zauzeti. Znači sada kada vratite se tamo... Već sam ja poslala 5 pacijenata, su već imali tu Atlas Prophylax transformaciju. Znači to će biti možda i vama buduće nešto što ćete savjetovati svojim pacijentima? Vrlo rado. I mislim da je to zaista dobra stvar. Jučer sam vodila mamu u Split, da je ona napravila, ona ima 74 godine i već sada osjeća poboljšanje. A inače, vrlo teško je uvijek reći da se nešto dobro dešava, uvijek je kritična, ali ovaj put je rekla da je već sad osjeća da je bolje. Ali vi savršeno izgledate. Hvala lijepo. Je li to nešto zaslužno, genetika ili veliki trud? Kako izgleda jedan vaš dan? Pa ujutru genetika jeste također, ali ili disciplina. Kad se probudim ujutru ja meditiram, onda radim jogu i vježbe koje se zove 5 Tibetanaca, onda radim vježbe disanja i jedem svoj makrobiotski doručak, mizo juhu i recimo smeđu rižu ili proso ili ječam sa sjemenkama, popijem banča čaju svaki dan i onda za ručak kako ide makrobiotski se hrani, tako da mi se vrlo striktno držimo toga. Cijela moja obitelj. Čak i mama i tata, sestra malo. Svi ste tamo? Mama i tata žive u Sarajevu, a sestra moja živi u Londonu i ona je došla prije mene u London, ona je arhitekta, ali se isto također bavi makrobiotikom i pjeva. Pjevate Pjevamo kakve pjesme? Koja glazba? Kad smo bili u bivšoj Jugoslaviji pjevali smo pop muziku, a sada pjevamo Balkan and Gypsy music u jednoj grupi koju moj muž vodi i tako da nam je to pravi balans za ovo sve što radimo, za jednu i drugu hemisferu mozga. Onda ste vi jako zadovoljni sa svojim životom? Jesam. Svaki dan mi prođe tako brzo da svaki put kad idem u krevet mislim kao da sam se digla prije 3 minute. Tako mi izgleda. Hvala. Hvala vama i drago mi je što smo se upoznali.